ngivusela kanjani umngani wami ekuseni namhlanje ngoba uxoxela usigodi ngizothenga ukhwaya. Hey, wenzani Zwane mhlawumbe uyintasa. Ngizokuzwa mfowethu. Yebo ngilele phela sisaphuza thina shoda kokhwaya. Ngilele la mfowethu. Zwane. Uyanqonqoza umne mthondolo wami. Ngezinganani. Ngizothini? Ngizomuntu esibazana. Ngitshelanga. Hayi, ngizamela uyishintshizwe yabo. ngathi mina Kakhanyisa phela. Okhanyisa oshesha futhi. Hayi umuntu esibazana. Awukhanyisa phela. Lapho ke anda ngethe ngithuma ngeke. Hayi ngabe ngasithi ani ngatinayo wayisela umhlobo. Ubusukhumule ne-anta. Oh. Hawu Zwane. Usushintshe ne-anda anke. Uthembe ngathi ya letha ukwaya. Wala ngithi kwayo. Ngamnika mntukwayo. Wahleka nomngahleka. Angeke ngize ngivulele lo. Ngoba wendela mase ngamvulele ngoba umuntu sibala. Ngiyongeka into ababa mfowethu. Ngithola ukuthi Bengangutshole nje lokho. Bengawutholi lokho. Njanje Zwane. Umuntu ayishima umoya umuntu. Hayi wena. Kumhele iplani ngabona hayi hayi ngathoka ke lapha ngathi ngathi plug ikade laptop ngathi hayi one cup of tea for khule to ngobona na nangiphela ngikika khona nalentela khona wena akunkinga anytime if okay sketches nothing for ma alaso Zwane. Usubilise netiye nje. Wakhipha i-anda Zwane. Uyamkhumbula uma wengane yakho lo ugcina hayi lo ma boy lo kwenzakalani Ma-Brenda too. hayi lo ngimthola makabrenda lo ejulele emgaqweni yabo ngicabanga ngoku-6 ejulele kathi siyabona wesiswa Awube msheka sichaze isitori mfowethu. ngisafile kathi ukhalelani ngoba manje wekwe ulinlebayo Yazwa. wathi hayi cha ulinde omunye usile cha khululeka sesihlelwa ufike ekhaya kuba kababa noma ngomshayeli athi sangena ngicela ungene ngomshayeli itiye ngamshayeli nopholo nosheza umntwana washa wazefetile lapha cha edimoni kalakatha cha kamna sithwa uzohamba ngale ekhaya hayi yona wengakakhuli la wathi yena hayi cha mkhulu ngizohamba ngizohamba nini hayi komnani ngoba yonke into saphema sela yonke into ngamla okay angiphelezele somoba ngikwazi ngoba uhlala ka-MM uyawona ya abambe lo lento siyola okay wazosithi saphoma esawume ngiphoyisona wazosisiza mkhulu hayi bengicabanga ngidale hambe kusasa sokuyosasa ngilala ngijazi ngoba ayikho nemukanyelele khona ngamthatha swami ngamnika amanzi ngamnika ithawula ngamnika yonke wageza waqela hayi angingena wambula inkomo wangena akwasha isikhathi yabo half-1 ebusuku cha asilale ke sengiyalala ngoba ngithuthukile ngoba ngidala mase vuka ekuseni uthene ekuseni hawu ngilalela ngizona yebo lele ngoba uthole yonke into yonke into uyitholile wathi ayi angisakwazi ukuhamba mkhulu singihamba kusasa hayi khulile ngahlala lo umphindile esakhula washe wathi lapho ke esezethu ukuthi unjani wathena angizangeni endani yami kuyinjani mkhulu mina angazi umuntu esibhedlela
wahamba eseGoli eseya kuphi kumehlwa bamlapha bamkazula bahlala angaze inyanga ezo-8 ihleli kubengezi kwathi abuya la esephethe ingane encane eno-1 month esethi ekabani ngokuthiwa ekamphathi yes one and only Zwane ungazofika la esengibona kuphambana ngesangweni sengibona wathi yena lo sithi hawu ngingenwe yini inkosana yothandana nekhehla ayinamazinyo cabanga uphuka inqola kukamabhodlela nomthandana kaphela iwuthanda sikheli manje ingane yakho igcina manje ingane hayi ingane yakho mkhulu cha kule ngane angalingwa yini ngithi ngithathe ikhehla ngalo ongcono ke rakheke kwaphela phona yayiyelo kanti Zwane enhle nombono mpumaje kamanga uthola empahla ivuka kankele wena sikhuluma ngasiboni la mpahla ungayivuza ngiyakutshena ngifuna ukuyivuza ihlala kankele bayisilokuzini lalela-ke mfowethu seyishayile lalela ngikhathala-ke mfowethu waze wayibambisa sawa yahamba-ke le ntombiyane iGoli yayakubo yazi kanti sebeyilapha sithethisile yona yayila yafika kubo yazokuba ithethe isithwa indala angathi uMethuso mkhulu wazwana right yahlala kubo kwathiwa ingane-ke yazalwa yaqeda yabuyela esimeni isifuna ukubona ubaba wengane yalela ukuthi manje sefika bayilethe ngempela imake lalela-ke uma bayishe esefika lana-ke lo sisi lo yazwana yangena eselilesele ngane uyangibuza-ke manje ngabe wena uTofu wathi yimina ubani wathi yathi le ntombazane hawu kanti wena mkhulu awunamazinyo awusebenzi uhlala nonkulu amabhodlela ngangeze ungithane umuntu oright awunamoto awusebenzi awuhola impesheni wathi yena hawu ngangenzani kodwa ngithandana nomntwana ngathi na uthanda likheli nje sathandani ngoba sathani wancapha-ke lo sesi wahamba wathi ingane le iyongcwaba kubo wahamba wehlala kubo wathi umuva esefikele nabafowabo ngemoto wasola umntwana wedwa wathathela uchago wangibingeletha kunjani wathi hayi msaphile sese-right ngoba wafuna efake izinyo efika yonke eyobona mina ngoba ngisemeni lazo wamfica akhe ibhentshi baba wakhe ibhentshi noma usaqonda othothayela wamfica ngisakhe ibhentshi wakhe ibhentshi noma uqonda ubone ngamla kunolesisa uma usuthanda ukubuya ungabuya still ekhaya ngisakuthanda wayena ngeke ngoba ingane iyangifonela mina yonke nokuthi ingane yakho kamanga akayiboni nokubona njengoba igama layo Prenda 2 Prenda 2 washa ngakho ngayibona nganami wena wapha ngihlawu akulanke ngihlawula mina ngoba eyami kumele siyiboneke no wena siyiboneke nayo wayosho iyama lonto iyakasume phakathi sayo ayifuni ngane ningane ngiyibona kuthiwa ifana nami exactly mi kubolo wami imaki ifana nawe endlelani ngoba phela wena Zwane abantu abaningi bakwazi usushile bathi mina ifana nami iwutophoza nayo lo ngane kanjani ngoba phela abantu abaningi wena bakwazi usawuzwane lo wabrio naye original Zwane ba original bayamazi obani abantu yabona basifana nami injani ke noma ifana nawe angayiboni phela ebusweni bakhe umuntu makuthiwa ufana nawe usuke njani ngena mina isesweni yathatha ngani yakho usayenza wena Zwane awuyazi bayisiko yazi bazokhuleka iyo kanjani
imali manje